Alright, sweswo mixer omngena London FM hlekani Afrika Dzonga hlekani mixer omngena London FM akoma ndlela na kuhlekanisa ku ngisela stage lexi ri koho hlangani namuntlha ku ri ravuntlhanu siku hi leriya ravu 15 ra n'hweti leya ya Mudyaxihi lembe ra 2020 ntse loko zo va siku leriwani swi vula ku ina kuna munghana lowa wa mina na Khensani i horini namuntlha hambileswi Khensani a nge te hayiko ai ngara munghana wa kahle loko ku ri mhaka ku swi mukeriwile ku munghana wa kahle ni tshemba ku sweswiwana hi ta vulavula eka hindza hi kombela mali ya swakudya swa na nhlekani i horile namuntlha kambe hambi swi ri tano mixer munghana London FM timhaka ti tele leti hi lavaka ku vulavula hi tona nhlekani lo tin'wana ta leti hi lavaka ku bula hi tona hi lava ku bula na nkulukumba Owen Siweya hi ta bula na vona laha ka hafu ku bile awara ya n'we nhlekani lo va hi vulavula na vona katsongo hi timhaka ta n'wamanungu na ku cinciwa ka vito hi ndlela yeleyo kahle i mani n'wamanungu loyi handle ka sweswo ta tlhe hi bula na tatana Prince Mashele hi bula na vona laha namuntlha hi mhaka ku na hoyi leyi nga koho leyi nga va koho ka huvo ya endla milawu swi nga va swi kha swi vula ku hi tlhelela kwele ka maendlelo ya payback the money kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke n'wana ku hlamala ku Prince Mashele ina tatana Prince Mashele ta va ka hi bula na vona sweswi hi hafu ku bile awara ya 12 kasi ke un'wana hi nga ta bula na yena kwala xikarhi ka nongonoko i tatana Eric Nkovani va tiveka tanihi Penny Berry va na mahungu va lava ku hi byela wona hi ta twa ku mahungu ya ko mala ku famba ma ya tlhelo ri na ku hi fike njhani ka ku va hi byela mahungu walawo hi ndlela yoleyo kambe hi nga se fika kwalano mixer munghana London FM hi lava ku sungula hi bula nyana ka ntsongo la na executive mayor wa xifundzantsongo xa Vhembe hi bula na vona la andzhaku ka loko ku ve na muyingiseri loyi tolo a nga angula ka timhaka ta ku le ka miganga leyi ku nga hamati hikokwalaho ka ku va ku ri na nhundzu yin'wana yi nga onhaka hi ndlela yeleyo se hi lava ku ta twa ku loko ku ve nhundzu leyi onhakile miganga himpela yi hava mati tanihi masipala va swi tiva loko va swi tiva va endla yini hi swona hi ndlela yaleyo executive mayor lava hi bulaka na vona nhlekani lowu i tatana Miyelani Chauke hi ndlela yaleyo Chauke i nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka munghana London FM hi pfukile muhaxi xikan'we no yingisela no xeweta vayingiseri va munghana London FM ni twe ku loko kumbexani mani hi sungula laha hi twe ku n'wina tanihi hi executive mayor ma hi yingisela na tolo a mi hi yingiserile ivi mi yi tshwa mani a khensa ku swinene loko mi hi yingisela ni byeleni a mi hi yisa hi yini tolo no I think we na voice note ya muyingiseri kusuka ka Nombelani a komba ku i khale va nga kumi mati ku na cable ya gezi leyi nga yiviwa leswi hi vona swi fanerile ku ri hi swi clarify kumbe hi burisana na vaakatiko va hina hi byeleni ku endleke yini kahle munhu komba mhaxi ku loko mina ni fika ofisini hi 8 ta April hi kuma ku na loko hi fika hi 8 ta n'hweti yaleyi hi le ka yona hi kuma ku swi na ntiyiso ku vi na ku onhaka ka tindhawu ta hina leti hi hlantswaka ka tona mati kumbe leti hi phakelaka ka tona mati ntambu liya a yi lo onhaka hi ti 3 ta April ku vi na ku ngheneliwa ka vatirhi va hina aka yin'wana station xa Gumbani va bohiwa hi tintambu ku tirhiwa vusiku hinkwabyo vatirhi lava hina swi katsa na varindzi va bohiwa hi ti-cable ties ku susiwa tipopo ku susiwa tintambu ta gezi swilo hinkwaswo swi onhaka until pump station leya hina yi tikomba yi nga ha ri ku tirheni ku ta fika ka siku ra namuntlha lexi ku nga va mhaka leyi nga ri ku hi tsakiseni muhaxi vatirhi va hina ka masipala va pfurile nandzu va maphorisa va le ku landzeleleni ka mhaka yaleyo ku fanele ku khomiwa vanhu lava nga endla sweswo and loko hi cheka laha leswi hi vilerisaka i ku mhaka leyi a yi endleki ro sungula ti-incident leti i tindhawu timbirhi leti nga humelela ku na ndhawu yin'wana va nge hi le Khalinyoni nakona swi humelerile lembe leriwani ni vulavulaka hi rona ri nga ti 20 ta January
vatirhi va fike va khutuziwa va bohiwa ku ciriwa ku yiwa tipompo ku yiwa swilo swa gezi swilo hinkwaswo swi fikiwa hi vanhu na hi nga va tiviki va famba na swona ene muhaxi swilo leswi ni vulavulaka hi swona a hi swilo leswi durhaka mali ya ku ringana va 900,000 i mamiliyoni yo hlaya swinene pompo leyi ni vulavulaka hi yona a hi pompo leyi ya ku fana na leyi hina hi yi tirhisaka makaya i tipompo leto dula mamiliyoni muhaxi se mhaka leyi i mhaka leyi nga ri ku fumeni kahle mara sweswiwani hi na plan ku hi fanele hi endlisa ku yini ku vaakatiko va hina va kota ku kuma mali va kota ku kuma mali loko ma vulavula hi plan hi laha ni la ku ta kona hi ku a na ku vutisa ku loko ve a swi humelele ro sungula a ndzhaku ka loko swi humelele ro sungula mi endle yini ku sivela ku swi nga ha humeleli kambe ivi swi humelela ra vumbirhi hi ndlela yaleyo xihlamariso leswi nga ni hlamarisa mhaxi i ku leswi swi nga endla ku namuntlha ni vitana municipal manager ku ni twa mangulumelo ya leswaku vatirhi va hina loko va bohiwa hi swigevenga swilo leswi a va fanele va tirha hi swona a va nga ri na swona i question leyi ni nga yi vutisa ka yena na ha lava ku a fanele a ni hlamula ku swi ti njhani because ni tiva ku loko varindzi va hina hi va thola va na swibalesa that's point number 1 a swigevenga swi fanele swi nghena swi ri na swibalesa ku loko vatirhi hi fanele hi va thola hi fanele hi thola vatirhi laha hi va tivaka ku khampani yo karhi leyi nga hi thola hi thori khampani leyi nga na vuswikoti yi nga na swilo swa ku fana na swibalesa mara mo ni komba ku ka nkarhi wa sweswi namuntlha van'wakontractor va thoriwile ku va fanele va ya ka tindhawu letiya va kota ku lunghisa swilo leswiwani ni vona ni nga ri sure ku va nga va fikile but ti-appointment ti endliwile ku vanhu va hina va ta kota ku kuma mati mara ku na ti-measures to karhi leti hi nga ti endla so far ku ri starting from namuntlha ku va ku na ha ri manenge a ni ri ku dileni ti-issues tin'wana ta mati i ku ti-water tanker ti fanele ti famba ti ya kota ku nyika vanhu va ka hina mati kwala ka tindhawu teti mi vulavulaka hi toho ku na un'wana a nga ni byela ku na ku reticulation yin'wana yi nga endliwa ka tindhawu to fana na vaxihosani na tindhawu ta le kusuhi reticulation liya a yi helangi se swi vulaka ku na hambi ku nga ri na ku yiviwa loko ku hi vulavulaka hi kona namuntlha ndhawu yo fanele ka xihosani swo mati ya huma tiphayipini ve ri a va swi tivi mi nga va mi na swi twisisa ku ngoma ha ku fika kambe mi nga va mi ri na report leyi mi nga byeriwa ku xo sungula hikokwalaho ka yini reticulation leyi nga helangi xa vumbirhi muganga wu fanele ka xihosani wu ta pfuneka njhani namuntlha nampundzu mukhansela ra mazikani u tsale papila a komba leswaku ku na tindhawu to fana na le ka xihosana ku na kontraka a nga yi vula hi vito yi nga endla timhaka ta mati yi nga fikisi emakumu na tiawara tinharhu a ni tsaleli papila ni lava ku cheka ku mukontraktara loyi swi tili njhani ku a nyikiwa period yo karhi ku a endla timhaka ta mati a tlhela a nga heti a tlhela a famba so ni teki papila rero ku tlhela ni tsala ra mina papila ni tsalela municipal manager ku a ni chekile ku i xini xi nga endla ku mukontraktara loyi a nyikiwa tin'hweti ta 11 hi va hi ri ka tin'hweti to ringana 14 vanhu va ka hina va nge se kuma mati i mhaka leyi ni nge le ku yi langutisiseni ka nkarhi wa sweswi leswi vulaka hi ku famba ka masiku hi ta kota ku va hi kuma mhaka hi kentela ku yi ta hetelela yi tswale mihandzu muni xivutiso ku nga va ku loko eka hi languta hi kha hi hetisela executive mayor hi languta ku n'wina tanihi executive mayor ma ha ku fika makungu ya n'wehe hi wahi kumbe mi nga ku yini ka vayingiseri lava nga mi yingisela ngopfungopfu va lava va tindhawu ti vengele ku kaya ka yini hi mati ku loko xiyimo xa mati xi kha xi tshikelela hi ndlela leyi mi va tshembisa yini loko ni langutisa mhaxi swi tikombe ingaku a ku nga ri na leswi ya va swi vitanaku maintenance plan ene swi tikomba ingaku masipala wa hina a wu nga endli mali leyi ya ndzindzakhombo maybe ya disaster ni nga mi nyika xikombiso swilo swi nga vaviseka ku halaya ka xihosana na tindhawu ta ve le gumbani a hi mali leyi hi nga na yona so swi ta vula ku in future lexi hina hi fanele ku xi endla i ku hi fanele hi tshama hi ri na mali ya ndzindzakhombo mara mo ni mi komba ku sweswiwani hi na maintenance plan leyi nga yi sungula ku swilo swa hina loko swi fanele swi onhaka hi va na ndlela ya ku hi kota ku swi lunghisa
na team leyi sweswi already hi nga sungula ku yi dispatcha ku yi fanele yi huma yi kumeka yi ri ka ti-local municipalities ta hina hinkwato yi va yi kha yi tirha kona va nga ha reside endhawini yin'we. mi vula yini ku va nga reside ndhawu yin'we a swi ndlisa ku yini? Maxi ni ta tsundzuka ku ti-office ta hina ti le head office a Thohoyandou. Mara hi na ti-coast center a tindhawini ta ku fanele Collins, Chavani, Makhado, Musina na le Thulamela. So sweswiwani kusukela vhiki leri taka sweswiwani already ku na un'we loyi nga n'wi ta Thulamela, ku na un'we a nga ta a ya manager a Makhado for sure u sungulini tona. Ku na vambirhi hi nga ta va yisa Collins, Chavani in the next 4 days March. Mi hetsela mokwini na timhaka ta mati. hi swilo leswi mi nge mi hamfambi mi nga swi vulangi kumbe xani hi nga se fika kwalano a hi sunguleni hi twa loko mi ri manenje mi va mi kha mi languta ni vone ku ri na posta yin'wana yi vulavula hi leswi mi nga swi i tolo mi vulavula hi timhaka ta cohesion visit ku va ka ku endleka yini? Hi hlangana na tihosi ti hi nyika ti-problem leti vaakatiko va nga na tona. Vaakatiko problem leti va nga na tona leti hosi tala ku hi byela tona i timhaka ta mati. Ni vulavula sweswi ni vulavulaka le kunkumeni a tindhawini ta ku fana na hala Swintshumulo a Kutama hi rhumixini hi Mandeya ya chela ku i xilo xi endla ku vanhu va le ka Kutama va kumeka va raha mati. Report hi kumile tolo ku swi kumekile ku i xilo lexi endlaku mati ma nga humi. Sweswiwani kongoma Kutama a ni ku burisaneni na vaakatiko ni ya ku pfuleleni ka mati ma humi. No ya a khensa swinene executive mayor ntshemba ku mi endla rini very in state of the district mi ta kota ku hi rhamba 5 ta June. Hayi veri ku na swin'wana swi endliwaku a ni tivi swi endliwa hi va Boto Moses hambi swi endliwa hi va mani va ta mi byela va tatana Dowelani Nenguda va mani Frida a va swi endla ku na Munghana Lonene yi kota ku va kona loko mi endla state of the district kumbexana hi ta hlangana kona hi ta twa ku hi ti 5 ta June mi ri yini ka vaaki va xifundzantsongo xa Vhembe hi khenseli swinene nkarhi wan'we. Hi ta swi endla vaaki va ta yingisela ku na ti-project ta mamiliyoni yo tala leti nga ta ti henda over emigangeni yo tala ya hala ka Chavani na Bungeni ngopfu. khenseli swinene sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i executive mayor wa xifundzantsongo xa Vhembe ku nga khansela Miyelani Chauke a va kha va hi nyika xifaniso xa tinhlamulo ta hi laha muyingiseri a nga hlangana na xiyimo ha kona hi sweswo ve ri ku na ku pfuneka loko ku nga tubaka ku ri ku teni ku nghena ka miganga leyi mi nge le ku khumbekeni a hi tshameni ka hi swi vulavula timhaka letiwani hi ku hi ntolovelo wa kona kumbe hi ku tsakela ka hina a hi ta tsakela sweswo swa ku muganga wun'wana na wun'wana wu tshama wu ri na mati siku rin'wana na rin'wana kumbe masiku yo karhi ku nga tali masiku lama miganga yi nga veku na mati a ku tali masiku lama miganga yi nga na mati hi ndlela yoleyo a ni nga swi tivi ku ni ta sala na 5 wa timinete loko a ni swi tiva ku ni ta sala na 5 wa timinete a hi ta va hi fonele tatana Eric Nkovani hi ta twa ku kahle ve ri va lava ku ndla yini a hi ta va hi swi katsa loko hi vulavula na tatana Mashele a hi ta va hi kuma vuhleri byo kenela kusuka kona byi katsa na swona kambe hambi swi ri tani a hi ringeteni Xivambu hi kota ku vona ku hi nga va kuma kumbe loko ri ka mi va byeli nkarhi wun'wana a hi swi tshikeni mi ta hi ta ka nkarhi wolowa a mi va byele wona ni tirha na tatana Morgan Xivambu eka nongonoko Afrika wa vulavula namuntlha vun'wana ni vutisaka na tolo ni mi twe mi kha mi tirha na vona ene leswi ni nga va ku mi tivisa xona ku a ku humelelangi nchumu xo biha hi tatana Ncindani ene a va vabyi tatana Ncindani leswi va nga ri ka swona ko va ku ni nge mi byeli va ndla yini kambe leswi va nga ka swona swi kahle ngopfu se mi nga zi mi vilela mi ku ku nga va ku ndleka yini ve le ka xiyimo xa kahle na vhiki leri taka mi ta va twa ni kha ni vulavula ni kha ni tirha na vona kwala se a ni ha swi tiva ku ma va rhandza kambe ke mi nga vi ya yisa timbilukulu ku hlamala ku hikokwalaho ka yini hi nga ri na vona kumbexana hi twi wena mingiseri ku u ri yini kwalaho nga koka 0860002543 kasi hi hafu ku pela awara ya 12 ni ta va ni kha ni bula na tatana Prince Mashele a hi ku twi mingisero mina timhaka ti tele ta tiko leri un'wana mingiseri hi loyi i nhleka na va xomi khe mpfukeli na hi pfukele hi nga vona
kona but ni kombela ku ya ka politiki te le kaya n'wana mhani mani ta national hi ta ti vona ti tshama ti ri kona na ta le kaya ti tshama ti ri kona no sekani lo muhasi ni na xivutiso mani ni nga engage na n'wina ni ku i mani a nga a lwaku na hina tanihi rixaka i mani kumbexana a hi loyaka tanihi rixaka a Giyani muhaxi leyi nga a centerpiece ya kumbe hi lulamisa ani ka xiyanimoya hina kumbe xa loko ni kuma ni ri hala kaya ni nga vulavula na n'wina hi ndlela yaleyo loko hi ri laha ni nge pfumeli ku muku ku na munhu ku na vuloyi hina hi swi tivi swa vuloyi okay no mani ku loyi a hi petajelaku ke kumbexani swi nga khomeka ya tanihi rixaka muhaxi doroba ra hina leri ku nga vutinyungubyisi bya hina ha swi vona kumbe ha swi tiva ku ku na tindhawu to tala large part ya ndhawu ya le Giyani yi occupiwa hi leswi hi ngo i ndhawu yo xavisa tinhundzu to aka ti-hardware ene va aketele ka ti-strategic points hi ku ya hi mina la ni nga kona mara ni ya kwihi na mhaka leyi na ingaku leswi swi nga swa nkoka swi fanelaka ku antswisa ndhawu ya le Giyani swi kumeka swi pfaleliwa handle kumbe ku kumeka ku nga vi na ntsakelo ku nhluvuko wu va kona na ntsatsamuko wu va kona wa doroba ra le Giyani na swi twisisa garage leyi yi nga mahungwini sweswi a yi le phakati ka inner city ra Giyani kumbe inner town a Giyani yi tlhelo mahalaya ingaku masayiti lama n'wina mi tshamelaka ka wona mara na ti vutisa ku vanhu lava va ta hi ku famba va fika va aketela tindhawu to xavisa nhundzu yo aka leswi hi ngo i ti-hardware va tatatela tindhawu letiya hinkwato ti-strategic point leti loko a swi lo pulaniwa kahle ti ya tshama tlhelo rin'we ti nga tati tindhawu hinkwato a ku ta kumeka hi va na doroba leri ri tsatsamukaku ri progressaku hi tindlela tin'wana loko ni ku rixaka ra hina ingaku ku na problem yi kwihi Siyandhani airport na leyi a yi fanele yi kurisiwa ku vanhu va kuma mintirho na hinkwaswo sweswo a ni swi tivi ku va na munhu loyi a laku na hina kumbe hi hina vinyi hi lwaku hi xihina ku hi kumeka hi nga hluvuki hi nga yi mahlweni hi rixaka na hi mhaka ku Giyani as a town hi yona vutinyungubyisi nkulu bya rixaka ra hina Matsonga Machangani so hi laha ta ku hi kona eka nhlekani wa siku ra namuntlha Tebo na mitwa tlhelo leri mi vulavulaka hi rona kumbexani xivutiso xoxolexo i ku tatana Stephen Mabunda siku rin'wana va fanele va ti nyika nkarhi va hi tisela munhu loyi va n'wi vitanaka town planner wa le ka masipala wa Greater Giyani ivi loko a tshamini n'wina mi nga na swivutiso mi n'wi vutisa a hlamula ku hikokwalaho ka yini ma swi vona swilo leswi va nga swi veka leswi swo ndzi nga ri i tiphuphunyana titsongo leti nga vekiwa lomu matlhelo ka mapatu ti le ku tlumbeni tilori leti ta ti-hardware ene a va lunghisi na loko va tlumbile vo tlumba va famba leswi swi vulaka ku a va nga ta vekela phuphu liya loko va swi tiva ku ya jika trilink laya se kumbexani plana wa le Giyani a hi n'wi tiveni ku i mani hi ta kota ku na loko hi vutisa swivutiso hi ta vutisa swivutiso leswi eka hi swi tiva ku hi ye mani kambe ni mi tweni ni khenseli nkarhi wa n'wina buti wa mina no inkoma khensa swinene hi sweswo mi yingiseriwa munghana Lona FM ni vuya na tatana Prince Mashele kambe ke hi nga se vuya na tatana Prince Mashele ni pfumeleli mi yingiseriwa mina hi sungula hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini kwala ka munghana Lona FM makomba ndlela hi ndlela leyi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ile ka munghana Lona FM makomba ndlela nongana ku Afrika wa vulavula ntirhi la ku vulavula na muhleri la tatana Prince Mashele la ku bula na vona kantsongo hi twa ku
tipolotiki ta tiko ra Afrika-Dzonga ti ndzundzuluke ku fika kwihi loko hi ri ka xiyimo lexiwani swi tikomba va ri kona la layinini la hi ku anakeni masiku hinkwawo hina hi ri la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Mashele inhlekani enhlekani kalanga ti pfuxela na vayingiseri va Munghana Lonene khale mi nga ha ndzi rhandzi. hayi Mashele mi nga vuli sweswo mbilu ya mina ya vava loko mi vula sweswo ma swi tiva swa ku why but anyway I get it. mina okay impela sweswi mi nge nghena mhakeni Mashele a khensa swinene mina na tsaka ku va ni vulavula na n'wina hiko loko ni languta ni vona onge tipolotiki ta Afrika-Dzonga ti le ku ndzundzulukeni kambe hina boka hi nga ti landzeleli hi vukheta ngopfu hi hetelela hi twa i nga ri ho jikajika a ndhawu yin'we ngopfungopfu loko hi ta va hi vone hoyihoyi leyi nga va koho tolo a hi sunguleni kwalani tatani Mashele ku loko president ku tivisiwa ku va ta ya va ya hlamula swivutiso endzhaku loko ku humelela leswi swi nga humelela na xiboho xa le khoto na loko va vulavula na rixaka maendlelo lamaya a mi ya languterini A hi sunguleni la khalanga tiko ra hina ri le ku mbombomeleni why ri mbombomela na ri mbombomela hi van'watipolitiki va makhamba na va ka va nga tshembekanga hi la hi sungulaka koho i hasahasa leyi yi vonaka i palamende yi ta hi kwalano vanhu lavanene va nga nghena xikolo va kalaka va nga ri makhamba va nga xikombiso etikweni a va kona ka mafambiselo ya tiko makhamba ya vanhu va ka va nga ri manene hi vona va nga le palamende so loko u ri na vanhu vo fana na lava va nga le palamende va vonaka hi fanekele hi expecta ku ta va na hasahasa hasahasa leyi yi sukela ka president yi ya ka van'watipalamende yi ya ka lava nga khoma switulu maphoriseni tiko ra ri le ku mbombomeleni so a hi yeneni ka hasahasa le palamende number one president wa hina swi humele rivaleni ku a hi president wa ku tshembeka i president loyi a nga na xiyandla ka vukhamba loko swi va hi ndlela yoleyo i mali leyi va nga yi kuma masofeni loko a va yi kumeka ka wena khala a nge se u ri jele namuntlha mara a nge yi jele hi mhaka ku i president loko u va na van'wani makhamba va nga le palamende va vonaka swa ku endle vukhamba va sungula hasahasa so makumu ya koho i ku va na confusion etikweni hi nga ha swi tivi swa ku hi ya mahlweni kumbe hi ya ndzhaku so hi sweswo leswi nga le ku humeleleni vanhu lava hi vulavulaka hi vona Mashele vo votiwa se hina hi vota ku hoka hi nga swi voni leswi loko mi vota va ta mugangeni ya ka n'wehe va mi tisela swikipa va swi tsale message wa ku hambanahambana va mi nghenisa bazini va ku famba ni Johnny ralini va mi xavela KFC Streetwise 2 mi tsaka la ndleleni van'wanyana va xava na byala hi leswi va mi gangisisaka xiswoho ku va mu va votela mara leswi mi kalaka va nga mi byeleki i ku loko mi heta ku va votela va ta sungula va yiva mali ya n'wehe ya tax ya xibalo number one number two va ta endla swa ku tiko ra n'wehe ri fa mugangeni laha u tshamaka kona ka ha na mati edoropeni laha u tshamaka switarati ti-pothole mintirho a ma ha yi kumi loko ma ha tsakile mi ri bazini mi ya ralini sweswo a mi swi hleketi mara mi swi tiva ka mundzuku that's why i role ya hina va ku tiva tipolitiki i ku mi byela ntiyiso hambi mi nga lavi ku loko mi endla sweswo mi va voterisa sweswo mi swi tiva swa ku mi le ku dlayeni ka vumundzuku bya vana va n'wehe that's why mintirho yi nge he vuyi ya baleka la Afrika-Dzonga ya ka matiko man'wanyana so at least va nge vuli khalanga va ku hi va byelanga hi va byerile ntiyiso loko mi va votela ku ta va na serekisi parliament number two mi ta twa ku vava hi mhaka ku mintirho yi nge he vi kona mati mi nge vi na swilo hinkwaswo swi le ku weni a swi khataleki ku kwini la South Africa wo langusa laha u nga kota swi vona ku swilo hinkwaswo swi le ku weni kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi va na swilo hinkwaswo swilo leswi nge le ku weni ku fana na xikombiso lexi mi nga kombisa ku president hi ku ya hi n'wehe
a va tshembekangi ku ya hi leswi a swi languterisiweke xiswona van'wani va ta ku ka ha ri maveriveri hikokwalaho ka yini hi ta vulavula hi maveriveri swi nga se fika laha swi nga tekiwa xiboho ku hi mpelampela president a va tshembekangi. Well loko munhu un'wana a la ku ti endla bofu a nga la ku vona leswi nga le mahlweni ka yena i wo kheta ku va a nga la ku vona mara hi leyi ntiyiso president a nga ali leswaku na mali ku yiviwe 580,000 ya tidolara ta Amerika masofeni ya yena sweswo i wa swi pfumela sweswo ntsena leswi president a nga swi yaleki i vukungundzwana i vukhamba hi nawu a swi pfumeleliwi ku munhu a nga va na tidolara ta Amerika emasofeni ya yena number 1 number 2 ti ta hi kwini tidolara le SARS te a ti declariwanga so i crime swa ku i committee la anga yali i yala swa ku i report liya hingo i parliament a susiwe xitulweni ai ila ku i challenge leswi yala ka swona mara vukhamba swa ku byive kola ndzeni la ku ve na mali nga kumeka hinkwerhu ha swi tiva na president a nga swi yali so loko ndi ku president loyi a nga tshembekanga i khamba ndi vula leswi a nga swi pfumela hayi leswi mehe ku nga tinghanukani ni ngo ta na swona. Se loko mi languta mavandla lama mi ya tshaheke la tanihi va hi swirho leswi swi nga swa makhamba van'wani va vulavula hi timhaka ta a hi nyikeni xikombiso loko mo languta hi ndlela leyi va hi tekaka ha koho vanhu vo fana na va economic freedom fighters kumbexana hi ku kongomisa president wa vona vanhu vo fana na va ATM hi ku kumbexana hi ku kongomisa tatana Zungula mi vona ongeti hinkwaswo leswi swi nga va swi susumeta hi ku lava xintshunxo kumbe swi susumeta hi xin'wana ku tlula sweswo xintshunxo swi susumeta hi ku voho va lava swa ku president a susiwa swa ku i makumu ku ta nghena voho ene na va basanga i mani mu nyika xikombiso me a ndi tali ku ba swihlahla ni ba mhaka straight maybe yo yin'wanyana leyi endlaka swa ku ni nga ha rambiwi kun'wana a ku na problem malima ka hina moye blue tick alikhulumi hi n'wina vukalanga handle ka loko ku na leswi mi nga swi endla okay malima a hi munhu wa ku tshembeka i munhu loyi a lahlekisaka tiko loko a ku Ramaphosa i fana susiwa hi mhaka ku i endle vukungundzwana hi fanekele hi vutisa malima ku ene i ri i bela ti-judge mavoko malima namuntlha mara i byele leswaku judge leyi nga mi kuma nandzu hikuva a teka xibamu exikarhi ka vanhu a xi duvula i ri i racist i na xihlawuhlawu xihlawuhlawu mara ha swi tiva swa ku ye malima a nga basanga xa ku sungula munghana loneno i xiyanimoya lexi xi nga xikulu eprovince ya Limpopo mi nga rivaleni vayingiseri ku malima i ve tshama a wisa mfumo wa Limpopo na munghana wa ye Castle Mathale loko a ha ri premier ku ze ku ta mfumo wa le xikarhi va ta teka province mako a va yive mali ene ku na report ya public protector Thuli Madonsa leyi a kalaka a nga yi challengeanga court so a nga basanga na yena loko a mi byela swa ku president a susiwe leswi na leswi mi swi tiva ku i lava ku nghena laya ene na yena a hi munhu wa ku basa so la hi tikuma hi ri ka xiyimo xa ku na bota ra ntima leri ri xengaka ipani ringo ipani ra ntima mara hinkwawo ka bota na pani swa fana va ntima va chake hinkwavo vanhu lava ka leyo hetsela ya ATM ke yona miri yini i ncini xi va nyikaku matimba ya ku sala mhaka leyiwani andhaku ATM ile ntiso Floyd yi byerile and Floyd a ri ka MK i swi tiva kahle Floyd Chivambu i swi tiva kahle a ri kwala ndzeni va ri yini Zungula xiphatana lexi a lexi xi fome hi Zuma a hi xa Zuma i xindzanyana xa Zuma xa MK lexi nga rhumiwa ku va xi ya khongota le parliament ti-instructions ti ta hi le ka MK Floyd swi humesile xivundla lexi a ku ri un'wana loyi a ri secretary loyi a va nyika ti-instructions loko a ri laha ndzeni so vanhu ku laveka va pfula matihlo laha vanhu vo lahlekisiwa hi va tipolitiki lava hinkwavo ka vo va fana va na vukungundzwana solution hi leyi vanhu va South Africa va fanekele at some point va yima hi milenge va langusa migangeni na le malokixini na le madorobeni lava tshamaka ku xana vanhu lavanene hi vahi na ene vanhu vo lavanene ku lava yima hi milenge
hi mhaka loko vo ka va nga yimi hi milenge va nghenelela ka tipolitiki tiko ra vo ri ta momela hini makumi ta fana na Zimbabwe a ni swi tivi swa ku i vanhu va ntima va la South Africa va ta tsutsuma va ya kwini ku hinkwavo vanhu va la Afrika lava nga dlaya matiko ya vona va tsutsuma va ta la ka hina hi sweswo leswi hi nga feyisana na swona ene hi fanele hi byelana ntiyiso kambe loko mi ku vanhu lava va landzelelaka timhaka va ti tiva va fana nghenela ka tipolitiki va ta nghenelerisa ku yini ngopfungopfu loko hi langutaka ku kwele ka tipolitiki va suse hi sweswo swa ku loko vo va vulavula va la ku vulavula leswi kumbexani mi nge i logic lava van'wani a va la ku vulavula swona va la ku vulavula sweswo swa ku duma swa populism vanhu lavanene va ku fana na wena Kalanga munhu lomunene na wena ku kawunta la va fanele va swi tiva swa ku i makhamba lama va nga teka itiko ra hina a va nge khondli mavoko va hi bela mavoko va mi bela mavoko n'we lavanene va ta lwa hi tindlela hinkwato swa ku mi nga yi laha because mi ta va tekela xinkwa mara loko mi swi tivisa sweswo mi fanele mi tiyimisela swa ku mi ta khomanana hi le ntiyiso Khalanga vanhu lavanene la Afrika-Dzonga va tele ku tlula makhamba loko u nghena Giyani u nghena u famba hi muti u ta kuma makhamba ma ri matsongo u kuma vanhu lavanene va tele lava yaka kerekeni hi sonto mara lava va ku tala va koho va chava lavatsongo a ndzi swi tivi swa ku swi ta njhani so hi mani hi milenge mi khomanana loko mo va mi tele makhamba lama a ma nge mi koti mi nga chavi ku laveka mi va na xivindzi loko swi tikile tikweni ku laveka vavanuna ni vavasati va xivindzi va yima hi milenge va yimela tiko ra vona loko mi ku swi nge he lungi hi languta tiko ra Afrika-Dzonga ri tirhaku hi timhaka ta tivhoti ta minhlangano ya tipolitiki hi endlisa ku yini hi ku van'wana va ha swi lavi ku nghena ka mavandla lama ma nga koho hi ku mana vanhu lava va nga va ku va kha va vona ku va thyakini kasi van'wana va lava ku sungula mavandla ivi van'wana va ku lava va ha sungula mavandla futhi kuve mavandla ya tele hi yisa ku yini mahlweni well hi swi vonile i vanhu va matiko ya la Afrika va endla va behave hi ndlela yoleyo va phela va rasa va ka hi nge sunguli mavandla hi nge join in the process tiko ro mbombomela vumundzuku bya vana van'we byo fa so ku endliwa njhani na swi ta teka i vanhu na phinda lavanene va fanekele va vulavula na vamakhelwani va vo lavanene swilo leswi swi fika na le ka national level i vanhu lavanene va swi dyondzeki va kahle lava chavaka xikwembu va kalaka va nga yivi mali va foma i party ya voho kumbe i party ya voho leyikulu leyi yi nga ta teka vanhu yi nga ta va na timembara ta vanhu lavanene hinkwako la Afrika-Dzonga va ku hi karhele hi la ku ponisa vumundzuku bya vana va hina hi yo ndlela nse ene laha ku fanele ku tirhiwa vanhu va ntima lavanene va fanele va tirha na valungu lavanene leswaku vanhu va hi handzula hi le xikarhi va ku valungu a va kahle vanhu va ntima a va kahle hinkwerhu ka hi ha luza because makhamba lama lava hi tlhelo holova hi lwa ku ri hi ku voho in the process va le ku yiveni ka mali so hi fanekele hi tiyimisela vanhu lavanene va khomana hi mavoko loko va ka va nga endli swona hi ta mombela hinkwerhu ka hina loko ma languta loko hi kha hi hetisela tatani Mashele loko ma languta mavandla ya tipolitiki a Afrika-Dzonga yo tala lama ma nga vuya ma sunguriwa endzhaku ka loko se hi nghene ka xidemokirasi a ma tala ku vula sweswo swa ku hina ha swi vona ku vandla leriwana ri le ku hi yiseni helo hina hi xintshunxo hina hi nge tirhi futhi na vandla leriwana ra makhamba swi ku tluka swi ku chakala kambe loko mi ka mi famba sweswani mi languta ma swi vona ku va tlhe va hlela va tirha na voho se a hi rhavi ra xivuyevuye ku jikajikiwa ka vhilwa rin'we la ku ya ti-witnesses ta ti-part leti mi vulavulaka hi tona ti tiva hi mavito xa wa ti tiva na n'we Kalaka wa ti tiva ho chava ku ti vula vanchavi va Action SA yeah here's the thing one a va swi kotanga ku va na vanhu va ku tala ka vurhangeri vanhu lava va nga na xiyimo xa kahle etikweni va nga nghena xikolo loko ti langisa ti-part leti mi vulavulaka hi tona loko wo susa murhangeri le henhla a ka ha ri na vanhu lava salaka swa tika ku nga ku luya na luya va nga foma i cabinet so that's number one vanhu lavanene lava nga nghena xikolo a va ti joyinanga ti-party leti
That's why loko munhu wun'we a teka decision ku sela ku ya tirha na vandla ra makhamba I wo teka decision a va kona lava va nga mu kanetaka va ku a hi swona leswi nga tela swohola so a ku na vakaneti la ndzeni ka party. Number 2, ti-party ta tipolitiki ta durha ku laveka mali yin'wana ya ku chavisa ku va ti-political parties yima hi milenge because ku va u ta set up a political party ku laveka tihofisi ku laveka u holela vanhu lava va nga ta tshika mitirho va ku joyina and so on and so forth. Ti-party leti vunyingi bya tona a ti yi kumanga mali leyikulu I mali la South Africa ya tipolitiki ya ka mavandla mambirhi ya ku tala ya ka ANC na DA. Lavan'wana loko va ringesa va tshama va yi kuma mali leyi ti-party letimbirhi va vulavulaka hi tona va nyikiwaka yona. So I challenge leyikulu ku xana vanhu akatiko va Afrika-Dzonga va nga swi kota na ku sapota ti-party ta vona letinene hi mali na. That's the biggest challenge. Number 2 I vurhangeri. Timali leti mi vulavulaka hi tona va ku fana na African National Congress na Democratic Alliance va kha va nyika hi mani va nyika hi vanhu lavanene va Afrika-Dzonga kumbe va nyika hi mabindzu lamanene ka Afrika-Dzonga kumbe va nyika hi va mani? 2 mali ya la South Africa tipolitiki ta hele ka tindhawu timbirhi ndi tirha hi swona yi tiva. 1 yi ka hele ka valungu lava nga na mabindzu yeleyo mali vunyingi bya ya ka DA yi tele mali yako ya chavisa mamiliyoni ya ku chavisa. 2 kuna vanhu va ntima lava se va nga na mali la Afrika-Dzonga vunyingi bya vona hi lava va vitaka ti-entrepreneurs hi lava va nga kuma mali ya titenda ene vanhu vo lava va nghozi hi vo va nga wisa madoroba ya la Afrika-Dzonga yoleyo mali ya ka ANC loko va yisa le ka ANC va hoxa javelin ku loko a hi hoxeni ta yi khoma hala ka site leriya. So I vanhu vo lava a va akitiko va wisa tiko so hi ku angarhela van'wamabindzu va valungu va yi nyika DA ti-entrepreneurs va yi nyika ANC so I party ya vukhamba lebyi byi nga koho byi nga dlaya African National Congress. Loko mi hetisela a ni la ta mi vutisa ku hi swihi mi nge ya mfambi mi nga swi vulangi kambe yimani ni mi vutisa kunene hi ku kongoma loko mi hetisela tatana Mashele ku ko fana na hoyi yaliya ya ku va na hoyi ka hoyi yo endla milawu ivi vanhu ku hetelela swi nga ha tiveki ku I va mani va nga ta sala va vutisa president swivutiso. Xivutiso lexi ni lavaka ku hetisela hi xona I ku swi yisa kwihi maendlelo ya muxaka loya ya tolo ya ta vula yini ka ntshamo wa palamende loko ku ri na president ku ya mahlweni? Tiko ra Afrika-Dzonga ri hundzuke xihlekiso ka matiko hinkwawo ya misava. Number 1 se I serekisi loko va hi langusa lava va nga na mali ya ku va nga tshuka va ta byala laha ka hina va endla emitirho va ri a hi nge hi mhaka ku tiko leri ri khome hi ti-clownara. Number 2 I vanhu va ntima lava va nga tshemba swa ku mfumo wu ta cinca mahanyelo ya vona va antswa va le khombyeni lerikulu ngopfu mfumo wa vona wu wile. 3 xa ku hetelela ku laveka va sungula ku vulavula ku xana va ta endla njhani ku va ponisa tiko ra vona hi mhaka ku tiko ra vona ri le khombyeni leswi ni lavaka ku swi vula sweswo. Mfumo wu ta cinca mahanyelo ya vona va antswa va le khombyeni lerikulu ngopfu mfumo wa vona wu wile. 3 xa ku hetelela ku laveka va sungula ku vulavula ku xana va ta endla njhani ku va ponisa tiko ra vona hi mhaka ku tiko ra vona ri le khombyeni leswi ni lavaka ku swi vula sweswo. Katika amani hetile swivutiso swa mina ku kondla loko muyingiseri loyi a ku ni mi vutisa ku mi angula mi ku yini hi mahungu lama ma nga le ku twakaleni a hi se kuma ntiyisiso wa kona hina kambe hi loku tweni maveriveri ya ku khale ka xirho xa ANC khale ka xirho xa MKP tatana Erinkovani va tiveka ku hi Pheni veri va suka ka MKP swa mi hlamarisa mi angula mi ku yini? Well, by the way ni vonile I khala ni languse I papila ra yera ku tshika ntirho I tshikile ntiyiso I can confirm it and a ndzi swi tiva ku va lahlekile Pheni ku ya ka MK na Floyd ni mu byelile a nga yingiseli ku lahlekile I party ya Mazulu liya a vo tirhisiwa vachangani lava nga lava vambirhi vanharhu so a ndzi swi tiva swa ku swi ta hela so but hi tshemba ku xiyimbeleri xa hina xi dyondze swo karhi xi ta fambela kule na tipolitiki xi ti chayela tikatara a xi rhandza loko xi chaya tikatara xi tshika swa tipolitiki.
Machel leswa swo ni blue ticker ana ala ku swi twa na siku na rin'we ni khensile swinene vana na siku lerinene Dikese ngopfu kala radio leyi ya n'we ya Munghana Lonene ya hi rhandza khaleni ka khale hi kule hi yona so hambi mo hama ha hi viti mi ta hetla mi hi vita futhi hina hi nge tsiku vitana mo hi blue ticker kambe hayi swi vula on record ku swi nge endleki khensile swinene Machel iko sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava a hi bula na vona i tatana Prince Mashele ai n'wina mi ri yini kambe tsundzukani ku minkarhi hinkwayo loko hi vulavula na vahleri hi ri Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hi sweswo mingisero mina a hi kutwi nomboro hi leyi 0860 002543 loko vuya va nghena misava hi vulavula na tatana Erinkovanene hi vulavula na vona va ta hi byela thwi hi voxe hi twa ku va angula va ku yini kusuka kwalano hi ta bula na Siweya se nomboro i 0860 002543 na ta twa ku u ri yini hi ndlela yeleyo ka nongonoko a hi tirhisi swona sweswo a hi tirhisi swona a ni ta mi vitana amoyeni n'wina mi khoma riqingho mi ni yingisela muhumelerisi a hi laveni van'wana hi va khoma riqingho va ni yingisela loko se va ni yingiserile mi ni ta kota ku ni va vitana amoyeni a va ngheni va sungula ku potpat se swi vula ku ni fanele ni miyela se ni tshika leswi a ni kha ni vulavula ni nghena ka leswi mi jahele yini vo ti nyikeni nkarhi mi ti gedleni loko hi ri laha Nhlakani mi amukerile laha le ka Munghana Lonene FM. Hello? Ahe papa minjani? Hi pfukile minjhani papa? Hi pfukile. Ni la ku nghena makeni. Inkomo Phalas. Hi swona. Nghena ni makeni Phalas. Ni yingisele n'wina. Hi swona vaxumi eBushbuck. A ni twa ku mi nghena makeni Phalas. A hi ngheneni makeni. A ni nga mi twi kahle kun'we eBushbuck tiko lera ka hina ri wile hi kunene leswi hi rilaku hi mati mati ya nge he pfuki ya kumekini Bushbuck hi mhaka leyi ya ku va yiva mali va nga yiveli eku xava michini ya ku churufa ya mati yi rhongo ngopfu vonani mati ku mpfula yi ne njhani a hi nga ta rila hi mati sweswi hi rila hi michini ya ku churufa ya mati na vanhu lava va nga dyondzisiwa ku churufa ya mati Bushbuck i vanhu lava hi xotaku voho na michini timiliyoni leti va ti yivaku michini leyiwa yo durhisa ku yi ya ku churufa ya mati ku teka vanhu va lectura ku va dyondza ku churufa ya mati swo durhisa ku yi michini leyi yo durhisa ku yi phela enkarhi luwa a ku churufayiwa mati hi vanhu lavo basa hi makuma hinkwako etiko a ri nga si va na vanhu vo tala sweswi hi tele ku laveka michini ya ku churufa ya mati na vanhu lava nga dyondzela swona yo durha michini leyi yi durha ku tlula mali leyi va yi yivaku that's why a ni ku timbuti ti dya la ti nga khungiwa koho se ta khometeriwa timbuti ti hetini mavele lawa ma swi vona mhaka ya ku Bushbuck inkomo Phalas ni vitwile khensile swinene khensile Phalas 0860 002543 nongonoko i Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM n'wina ke nhleka mi amukerile nomboro i 0860 002543 nhleka Hayi minjani? papa mina hi pfukile minjani n'wina Hi pfukile ma. a khense but Bushbuck mina hi la ku nghena ka yin'wanyana ku na mhaka ya government wa hina man. Kahle ku vulavula ntiyiso government wa hina ku hava lexi nga ta endlela xona. a hi sunguriseni mi fike njhani ka ku mi la ku nghena ka yin'wani hi mhaka ya yini hi ku hina hi le ka leyi mi ha vulavula hi yaleya hi nga rhamba muhleri a vulavula hi yona hi leyi mi nga ka yona okay yanani mahlweni I ku ni tisa timhaka ta ku leswi vanhu la South Africa hi hluphisaka swona government wa hina a wu le ku hi hleketeleleni
lexi u nga xi tiyela Botpret i mhaka liya ya va nga yi endla a parliament ya ku va holova va banana hi xivona na ku tshama va kha va attenda tikhoto nkarhi lokuwa loko u pfulela mahungu ta twa ku na khoto ku attenda mali dile mali ya state hi leswi va kotaka swona kambe loko va kha va holova parliament kasi a va kha va holovela n'wina a ni va kha va holovela ku yimela n'wina a hi swona kasi a hi wontivi a va holoveli hina va holovela ku dya mali vona hi ndlela yi a va holovela ngopfu hina because loko mo swi languta kahle Botpret loko ANC yi holova na MK exikongomelekulu xa ku MK yi la ku hisa ANC ku va ta kota ku nghena va dya a ko va timhaka ta ku hava ku hi ta tirheliwa nchumu i ncini va nga ta hi tirhela xona meri va la ku nghena va dya kumbe va la ku nghena va dya kumbe va la ku nghena va mi tirhela vo la ku nghena va dya mihleri van'we va vuleni kwalano va ku mi nga twi loko Julius a rasa kwihi na yena la intimini i poto ra ntima i rihleka lera ntima kulomu ku hava leswi ku hava vola ku diwe Botpret ntsena ku hava xin'wana ku lava ku endliwa xona kambe loko ku ri ku kola ku dyiwa ntsena swi nga va swi vula yini hi n'wina mi va vhotaka a ni va vhotela hi n'wina vana swi vula ku hina hi va khomele xitepisi va gonya henhla ka tinya va dya tinyala ku heta va ri ku tshineta swifongo leswo swi nga ha dyiweki no dyeka va kwamni between ni sale timinete ngani ni sale timinete na hafu kumbexani hi minete leya na hafu muhumelerisi kwale studio mi nga ha teki un'wana mi yingiseri ta va vona loko hi vuya yimani ni tlanga voice note leyi ni twa ku va ri yina a ni ku ni tlanga voice note leya swi vula ku ni nga va ni nga ri ku press ni nga va ni nga press kona vonga vonga ni ri mi ngemile ku ndini swona kona vonga ni baloyi un'wana lava ni tirhaka na vona hi ndlela yaleyo se ni lava ku ni ta kota ku twa ku ni lava ku tlanga voice note ni lava ku twa ku yi ri yini hi ndlela yaleyo ku ya amahlweni kambe ke loko yi nga pfumeli hi ndlela leyi a hi pfumeleni ku hi ta vuya hi vona loko swi tikomba swi pfumela hi sungurisa nhlekani hi Botpret xikan'we na muhumelerisi Botmoveni Xivambu kwalano mina ni ta rhandza ku vulavula hi leyi ya president loko va hetelele va hlongole manana CCC Ntolaxi entirhweni i ku lexi ni hlamurisaka van'watipolitiki a va kha va ba huwa va ku manana CCC Ntolaxi va hehliwa hikuva va khumbeka ka timovha leti to huma China leti a ti fanele ti ya ka ANC Women's League va biwa ngopfu va ku president va fanele va hlongola right president lava va teki xiboho xa ku ri va hlongola ehenhleni ka sweswo loko va heta vona van'watipolitiki va ri wena president vula ku u n'wi hlongolelini sweswo swin'wanyana ku ri a swa ha twiseki ku ri va lava yini vona va ngete munhu loyi u endle swilo swa swona so n'wi hlongola loko heta ku n'wi hlongola va ri u n'wi hlongolelini se president va fanele va hlamula va ku yini inkomu na xikalavito kwalani ka kona xikalavito swa twala leswi mi swi vulaka kambe swa twala leswi mi swi vulaka kambe leswi mi fanele mi swi tekela nhlokweni va lava ku tirhisa vumbhoni byelebyo ku va ya mahlweni na timhaka ta vona ta tipolitiki i van'watipolitiki awara yan'we henhla ka nhloko nongonoko ya Afrika wa vulavula a hi kumeni mahungu ya misava na bongi n'wam'wanati Maluleke ya bongi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona loko hi xi antswisa hi ku tisela vativi na vinyi va yona hi ndlela leyi mhaka hi yo mhaka sweswi ka hi amukela tatana Eric Nkovane tombona mi va tiva tanihi Penny xirho xa MKP ni mani twa ku swa ha tirha leswi kumba swa ha tirhi ke loko ri ko swa ha tirhi hikokwalaho ka yini a hi n'wananga mi pfukeli a mi swi voni ku i ravuntlhanu namuntlha himpelampela mo hi tlhava hi timhaka leti ravuntlhanu ro tani swi yo yini a hi sunguleni kwalano ma ha ri xirho xa MKP hayi a na ha ri xirho a ni loko ndzeni ni faka phepha swi vula ku ri ni humini hikokwalaho ka yini ni foma I think me vanhu va lava ku twa ku wine sukini a hi koti ku vulavula party swo biha yeah mara no lava ku tiyisisa ku ri ni resignile loko ho lava ku vulavula hi swo biha hi ta va hi nga ri kahle hikuva ni hinkwenu hi lava tiphathi ta vanhu va ntima ti va xilo xin'we
kambe lexi ni nga xi vulaka ni resignile ni ya wisanyana mara ni resign ka politiki ni resign aka party yo karhi laha ni ri ka yona kambe a mi vulavuli party to ku mhaka yo biha twanani ku na loko va huma phatini va ku a byi nga ri kahle leswi ni vulavulaka xona ku va ni loko ni nghena ka MK ni ngheni hi ntlhontlho wukulu ngopfu ku lava ku tirhela la ni humaka kona or a Limpopo ku cinca mara loko ni nghena laya ni voni vanhu va yi rhandzi ngopfu va tlhela va ni sapota mara lexi nga ka xi endleka ni hluphiwa hi lava ngo vona va rhangela MK a Limpopo vanhu lava va tholiwini hi party yo karhi ku ri va disturb-a phenipeni a nga koti ku tirha aka party leya MK ni vulavulini na mukhalabye ni kuma ku a nga le ku ekeni xa vumbirhi ni tikuma ni ri mzana xikarhi ka tinyimpfu to basa loko muhlovo lowu kha wu lwa na muhlovo wa ka hina va va hlongola se ni kuma ra mina ni nga tlela na nyoka njhani na ni ta yima ni ku vhivha MK ku endeni va le ku hi bukuteleni va hi vitana hinkwaswo swo antswa ni susa majoko ni ya kaya na ku ri mina a ni ku ni talwa na ti-opposition party or vo ANC hayi ni lwisiwa emhlanganweni wa mina hikuva lava va nyikiwa mali everyday ku loko phenipeni a pfusa nhloko bana nhloko a pfuxa nhloko bana nhloko se ni swi vona ku ri a swi tshamisekanga loko na tshama na swigevenga la mina ni ku ni ya palamende a ni yisa rito ra mina ra ku yimela vanhu va hina because vanhu va hina hi le ka disaster ya vuhlonge hi leswi a ni yela swona ku susa vuhlonge la ka hina Matsonga Machangani or vanhu va Limpopo mani kuma ku ri a swa ha fambi swona ni tlheleriseni nyana kantsongo papa Penny ka ku loko Penny a yimisa voko mi ba nhloko vanhu i varhangeri ni hlamuseli ni kota ku swi twisisa swi kona kwala Limpopo mani va lava rhangelaku MK va vitaka national kusukela mhaka ya jalazi a va na vanhu a va na nchumu van'wani va vona ku voteriwa tivhoti hi 2024 mara hikuva ni va twanana na lava nga le henhla hi vo varhangeri mara a va rhangeli swona hikuva ni hala va luma hala ni nga ku ri va tirhela ANC hala va tirhela MK ku ri loko phenipeni a promota MK mi n'wi ba leswi ma swi ni endlela swicele njhani se ni ku bye na MK ya n'wina hi ta vona ku hi ta ya kwihi mara mukhalabye a ni se holova na yena na ku le palamende a hi se holova no vona ku ri a na ha ri kona lexi ni xi lavaka ku va ni wisanyana ni bela hi moya ni kota ku ta tirhela vanhu va ka hina a ni cikangi politiki futhi leswi ta va west ni ta tirha hi matimba akulu laha ni nga ta va ni ya kona se ni byeleni ku n'wina loko mi famba ni vone ku ri na nkhuvo wukulu laya aka nkuri ku ri na vanhu va tikomba ku va tsakile va famba na n'wina tani hi murhangeri wa vona mi ya ka MKP namuntlha landela lapha ya kona la ni ya kona va ta ni landzela ku la ku tirha hi ntiyiso hi humesa vanhu va ka hina vuhlongeni i ntiyiso walowo va ni landzeli hinkwawo Matsonga Machangani laha mi nga ta twa ku ni tshami koho hi ku lava ku ri giyani ya hina or hinkwako la n'wana ririmi ra hina to hlomuka kambe loko va mi landzela ni le ku langutisa mi sungula mi hlangana na vona mi va byela va ku loko mbalile a mi landzela kona ni hlangana na leswi na famba kumbe na vo hlamala namuntlha loko va ni tivisa ku ri ni ta va ni ri kwihi then na hlangana na vanhu lavaya va le ku ni foneleni lani ku ri ya kwini ku lapha ni ya kona ya kona hikuva ni hi hina the last people aka equal right a yi tirhanga hina Matsonga Machangani a saleli ndzhaku se laha ni nga ta yaku kona hi ko ni nga ta va na matimba ku tirhela vanhu va ka hina hi hlanganisa hi va unity va xilo xin'we mara ni khensa mukhalabye luya Zuma loko va koti ku ni yisa parliament
hambi no ka ni nga ri kona record ya mina i yeni endlele matimu ku ri ku mbaliwa ku deliver on me a ni yisa parliament aka mina yi tirhi ngopfu kambe mina a nge se va president va vanghana tlhela va president va vanghana tlhela pfula MK hi va vanghana a ni hola na yena mukhalabye wa vanhu ko va ku ri vanhu va yena hi vona lava nga na problem mi ke mi vona phati ya ku susa loyi na loyi na loyi na loyi na loyi na loyi leswaku ri ntirho wa kona every week ene laha palamende mi a na ha salangi na muchangani wa ka hina u ri mutsongo wa ka hina ku sala mina se ni ku hola ni onge se ni lahlekile na leswi munhu a nga za swi vulavula va ku hlanganise giyani a swi nga ni tlerisi kahle ni vabyi ngopfu ni ku ye ni tlhela na nyoka loko yo pfuka yi ni lumake kambe loko xiyimo xi te tani mi kha mi hlangana mintlhontlho yaleyo mi te yini ka murhangeri wa n'wehe lava mi nga zondaniki mi rhandzanaka a mi va byela loko mi va byela a va ku yini ni hlangane na mukhalabye March a Joni loko mukhalabye the way mi fambisa ku hlangana lowu a swi fambi kahle ku na vanhu lava lwisaku ku ri swi nga fambi kahle leli pompo mukhalabye wa ku lasini lava wena u veka team leya kahle hi tiva ku mi ya tirha kona vo kahle a swi endlangi tano un'wana retini tolweni nyana wa masiku a ku ri candidate mayor ya Giyani ivi byona lebyi machokolobyana hi ngo byi lidaka byi tsala statement ku ya hina ha swi tivi swa pen loko lava ku va candidate mayor i ta huma ya yena muti ni nga ri mina vanhu va tsakela ku joka hi swona hi swin'wana swi nga ni kunguvanisa ngoba image ya mina leswi ni nga hi swona leswi aki 32 years ku nga ri politiki a ni lavi vanhu va damage image ya mina nyiko ya mina ni nga na yona ni tirhisa nyiko leyi for vanhu va ka hina ku va susa vuhlongweni kambe mi te mi ya kwini ni ya kwihi a ni ya kaya mi nga yi kaya va lava ku swi tiva vanhu va le ku mi foneleni mi ya kwihi ni ya kaya mavoko mi ta hlwela ku va byela ku mi ya kwihi mi kuma se van'wana va va tekile va va yisa hala mi ya kwihi va nge va teki ni believe hinkwavo ku ri vanhu va mina se swi vula ku n'wina swi vula ku n'wina papa Penny swi vula ku n'wina mina na n'wina ha kotani ni vula ku mintlhanu ni byela ku mi ya kwihi mina n'wa ha kotani ni ta mi byela fonini vambirhi na ku ri ni ta tivisiwa hambileswi tiphati to tala se ni nga fonela hi tiphati to tala loko rixa a ni nge teki vanhu vo ka va nga rhandziwaka hi vanhu vo ka va nga tirheli ku vanhu hambi ku ri yona leya ka gogo leyi na yona va ni fonela ni ku amarhumbele ni nge he vuyeli ni ta hlawula leyi yo ka yi nga thakangi leyi fanele yi tirhelaka vanhu hi ntiyiso leyi nga ta twisisaka na vanhu va hina leyi nga tisa ku hluvuka aka Matsonga Machangani hi yona ni nga ta yi lavaka mara sweswi ku ya va war loko ndzi ni joine n'we ku ya va war i war ya yini la ya ku huma vuhlongweni hi ku ha ri mabandita ha ri vahlongweni hina Machangani Matsonga a hi ze kuma service delivery leyi nga anela loko ni ri ka MK a ni ku ndza fika ni lwa hi matimba ku ta swizedzo swi ni disturba kambe ni pfuneni ni ya kwini ni ta mi byela ka foni hi ri two ni pfuneni ke hi hetisele n'wina miri mi ya ku lweni ko ta va war ku susa Vatsonga Machangani aka vuhlonga se xivutiso ku ta va ku vuhlonga mi nga ni nyika xifaniso xa ku fana na leswi i xikombiso swa ku Vatsonga Machangani va le vuhlongeni hi le vuhlongweni ni ya lwa na ANC leyi producer lembe na lembe a ni se mi lava ku ni mi byela leyi nga hi producer for 32 years a no tshika MK kwana ha ri politician sweswi ku ta va nyimpi loko hi lava ku lwela ku ri hina hi hluvuka hi huma vuhlongweni ni ya lwa na yona ku a ku na yin'wana hi lwaku na yona leswin'wana swiphataphatana swi hlaya mara vanhu va ka hina va swi tivi ku ri ni le ndleleni ni le ndleleni a palamende a ku na nchumu vo dya makhwiri ma xurha laya ku i vanhu lava ti-reject lava tirhaka laya
loko mi ya hi salary mo ya palamende laha mani yange hi salary a ni ku ni ta fika ni humesa rito ra mina swi twala a swi kona laya vo navela ku na palamende a ku na nchumu laha hansi la vuhlongweni laha kambe hansi ku nga na problem me swi twile vusikumite vuhlonga bya 32 years n'wina mina malembe mangani laha ka 32 phela na n'wi mi hoxile ku vuhlonga lebyi a mi ri kole mina 65 ni vula laha ka 32 liya ya vuhlonga lebyiya na n'wi a mi ri koho kun'wana laha a mi ri hi malembe mangani n'wina mi hindle mahlonga malembe mangani kwalaha ka 32 liya mina mi nge phikizani na munhu loyi xisiwa xa vanhu va ku wa tikhansela a xi tshami na le mithinini wa tibajete a xi na nchumu ku ri a wadini na mali muni leyi taka n'wina mina a no directiwa loko a munhu u sa loko a ni ri meyara a ni ta mi hlamula xivutiso lexi lava mi vutisa lava ya a va leader va ri timeyara ti-mec or timinister se ka tikhansela mi nge vuli loko a mi ri kona a ni ri kwela ka ti-mec na timinister a mi yimisa voko ku ya mathevula a vi minister ya hina mathevula va mec ya hina va kha va ndla mahlonga lava va mi nge mahlonga sweswi laha ya ku khetiwi ku ri a va mec vo hoxi voko a ku na munhu a hlawulaka hi tiko hi timembara laha ka mec na minister a hetseleni hi voxe mara hina a vo hi uza ku ri hi va minimo hi va tinambara mara wa tikhansela loko a ni ri meyara uro ni ri yini mi ku ri a wu ri kwalaha matwana mani ta nyuma matimba mini ma tirhisini ri wa tikhansela aka tiko ra ka hina phela ni va number 1 khansela hinkwako laha ni fambako va tana ka hina se sweswi loko ni ta yima ni joyina van'wana hi kona ta va munhu wa vanhu hinkwavo laha ni tshamaka akiya a hetseleni hi va nyika masiku mangani hi va nyika masiku mangani vayingiseri ku mi ta vuya mi ta va byela ku mi ya kwihi less than week kheseli swinene papa Penny hlayisekani ku hela ka vhiki lokunene hi swona inkomo sweswo mi yingisera Munghana Lonene FM vatwi a hi papa Penny a hi n'wananga vatwi va tisa tlhelo ra vona ra ku kombisa ku vona na mukhalabya loko mi twa va kha va ku mukhalabya va kha va vula President Zuma ku nga murhangeri wa MKP xiveri a va holovangi kambe swi tikomba ngeti swi kombetela ngopfu vurhangeri eka vandla la Limpopo hi ndlela leya se hinkwaswo leswi va nga swi vona va swi vule hi mhaka ya ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela nangona ku Africa wa vulavula hi ku haxela wona twi nhlekani lowu a hi kona Giyani na swi tiva ku van'wana mihleketi ku yi ta hlangana Giyani a hi kona a Giyani kambe hi Musumbunuku ta va kha hi mi tisela wo Africa wa vulavula twi kusuka eGiyani namuntlha hikwalaho hi nga koho hi ndlela yoleyo a hi ku tumingisero mina nomboro i 0860002543 loko ni vuya amahungu ya misava ya awara ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ni ta va ni kha ni bula na vavosi bya ka Ndengeza ta va kha hi bula na vona hi twa ku damu leri a ri thyiwe Midlelethaba ri cinciwile ku va N'wamanungu se xivutiso ku ta va ku ri ku loko se ri cinciwile ri te taniya va titwa njhani tanihi vavosi hi ta tlhela hi twa ku swi sungule kwihi i va mani va nga vona swi ri na nkoka ku swi endlisiwa swilo leswiya ivi hi tlhela hi tsela hi vutisa ku kahlekahle N'wamanungu i mani se hi leswi hi nga ta va kha hi vulavula hi swona loko hi vulavula na vavosi bya ka Ndengeza loko hi vuya ka nhlokomhaka ta mahungu a ni tivi ku Sithole mi kwihi Sithole mi kwihi ni vula July i wun'wana wa vaaki loyi a vulavulaku swinene a twola ku a kha vulavula a yimela rixaka leri a ni tivi ku n'wina mi n'wi yingisela kumbe va mi kha mi swi lava loko a mi yimela kumbe a mi swi lavi i yin'wana nhlokomhaka yaleyo a ni na ku ta n'wi vutisa xivutiso xa ku ni tlhontlha yena hi ku i wun'wana wa vanhu lava vulavulaka ni tlhontlha yena hi mhaka ku hi ya hi wun'wana wa vanhu lava vulavulaka ku mi ri yini hi nsami dam hikokwalaho ka yini mi nga tlheriseli vito reriya a ri ri koho
handle ka loko ku ri ku lwa va nga teka xiboho xa ku Rivansami dam ri nga ha vi HW Ntsanwisi dam va na swivangelo swo twala hikokwalaho ka yini nga humi pfhumba ra ku damu leri a ri tlheleli ka vito ra roho ra Hudson Ntsanwisi dam ni vula leri ra hala ka Tom no mi tlhontlhanyana mingisero wa mina ku hi twa ku mi angula mu ku yini kambe na n'we van'wani mi nga nghena mi hi byela totoreta a ni vuli ku Mawuwani thwi hayi a ni vuli ku Mawuwani thwi no vula ku na n'we van'wani swi tani kambe loko o nghena na hi Mawuwani ni nga tsaka ku twa ku i ri yini na n'we van'wani mi vayingiseri va nkoka van'wani no mi tiva ni mi tivi a ndzi tshama ni mi twe kan'we no nghena van'wana mi si tshama mi nghena a hi mi tweneni 0860 002543 loko ni nga se kuma un'wana miyingiseri yima ni mi twisa yin'wana ya ti-voice note leti nga rhumeriwa hi n'wina vayingiseri vaxumi Botphet na muhumelerisi kwalaho mina ni la ku nghena ka leya patu kusuka ka Thomo ku ya fika ka Hlomela mina xikalavito kwala kusuka ka Thomo ku ya fika ka Hlomela mina ni voni nchumu laha xi nge le ku fambeni laha patwini loko ni kha ni hindza hi ku na sweswi na namuntlha na sweswi a ku se cheriwa lexi nga kona i ku va ku na kwetlembetano ya ku loko sunguriwa ku twananiwini ku ta tirha hi ku siyerisana a swa ha vi kona vanhu va na kwenkwerimba ku va na strike loko n'hweti yi hela van'wani va ku a va holangi se mani voni nchumu no vona ku hi ya sala na marhumbi ku fana na swiphayiphani swi nga hi siya na marhumbi na namuntlha na sweswi mata hi le ku humeni so loko a ko va na laha a nga na vuxokoxoko a ta nghena a hi hlevela ku famba yini enkomu Botphet i xikalavito kwala ka Thomo ni le ka Hlomela Max la ku vulavula hi mfumo wa 94 until 98 mfumo lowu nga fika hala ka hina wu hi nghenisela mati wu hi makela xikolo xo saseka wu hi endlela ti-RDP to saseka esayitini ra tona wu tlhela ku hi hoxela ti-RDP tin'wani aswitandini lowu a wu khurhela patu each and every month wu tlhela wu hi chelela gravele wu yi ku hi mfumo waluwa wu nyamalalini mani because loko ni compare mfumo wa 1994 until 99 na ku ya hala wani mahlweni a ka ha ri wona lowun'wana wu heleli kwihi na enkomu ya xivutiso xo tika swinene a hi tweneni lava Nhlekani ka Afrika wa vulavula mina ni la ku vulavula hi timhaka ta mapatu mhaka ya mapatu yi serious ngopfu a kaya mhaka ya patu lera ka Madonga mapatu hinkwayo le kaya ku tele ti-potholes swi ni vave ngopfu loko ku va na nghozi yi nga teka vutomi bya munhu hi mhaka pothole so ingaku timasipala ta hina na mfumo wa hina wu nga yi lunghisela mapatu mangutwa mpfumawulo wa miyingiseri loyi ni vula ku man'witwini miyingiseri loyi ku mpfumawulo wo twala njhani ni vula rito ra yena ro humisa ku yini ni tshava ku loko va yi ri murhangeri i yingisela Afrika wa vulavula sweswi i twe rito leriyani leswi a ri vulavulisa ni ta mi twisa futhi ni tshava u ta khumbeka a nga vulavuli hi nomo i vulavula hi mbilu i vulavula hi mbilu ko va ku na a ni lata ku na n'we a ni lata ku na va mitwi ni tshama ni ka ni mi byela ni ku van'watipolitiki a mi twi hi vona va twaku hi n'wina kambe swi twa longeta mi swi twisisi swilo leswi a hi n'wina mi fanele mi ngangela van'watipolitiki van'watipolitiki va fanele va ngangela n'wena se hi mhaka ku va swi tiva ka mi na mhaka na nchumu va ta mi ngangela sweswinyana loko swi hela a va ha tingheni loko n'wi fonele cincena foni loko a ri mukhanselara wa ka Mangheni Varura a tshama eliwe a hi twini ku mangu misava awara ya mbirhi ya ta yimise ku yini kusuka kwalano ni bula na vavuhosi bya ka Suwe andlala mavonelo ya wena u tshunxekile Afrika wa vulavula
Afrika wa vulavula inongonoko lowu taku vhiki rin'wana na rin'wana msumbuno ku fika ravuntlhanu awara ya 5 timinete ku bila awara ya 12 ku fika kwele ka hafu ka awara ya 2 nhlekani wun'wana na wun'wana wa Xikwembu na khensa swinene bonke n'wana Maluleke na mahungu ya misava ya awara ya tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ta va hi rindzerile ku lata twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya fambisa ku yini kusuka kwalano xikan'we mghena xika nongonoko luwa wa Dzumba na mina veta ri nongonoko wolowo mi ta wu twa hi rito ra Mchangani loko ni nga hoxisi swi ta va swa ha ri tano hi ndlela yoyoleyo kambe nongonoko Afrika wa vulavula wa ya mahlweni hi ndlela leyo ku haxela wona twi nhlekani lowu eka ndhawu yin'wana yo hola mani hi leswaku ndhawu leyi ku vulavula ntisi ku horile a ni se tshama ni vona ndhawu yo hola ku fana na laha ni nga ka yona kumbexani yo antswa ku nga va ya vumbirhi yo hola ku nga va le kaya handle ka swona lomu kun'wana ko va ku ti hluphekeliweni kambe hambi swi ri tano mingiselo munghena lona FM ya khensa swinene loko mi lombe ndleve kwala mi nga ringisela mi ri kona nhlekano n'wina mi nga kateka mi kumanyana swo kuma va ti-15 hayi ko mi nga vileli ku mi ta ni kumisa ku yini nomboro ya mina ka ha ri yaleyi a yi cincanga kambe ni na ku bula na vavosi bya ka Siweya ku na tatana Owen vavosi bya ka Ndengesa ni nga ta poxa se ni tenga ve ri vosi bya ka Ndengesa kasi ke ni bula na tatana Owen Siweya hi vohi lava ku bula na vona nhlekani lowu ni la ta twa ku kahle tanihi vavosi bya ka Ndengesa va titwa njhani loko vito leri ra Middle Thaba ri cinciwile ku va N'wamanungu kasi xa vumbirhi ku ta va ku ri ku va vutisa ku ri swi sukela kwihi kasi xa vunharhu ku ta va mhaka leya kahle N'wamanungu i mani sweswo hinkwaswo mingiselo Munghana Lonene FM sweswi a hi va amukeleni Siweya nhlekani hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM Mpfhukeni Botat a ku na Siweya ku na July mawani ni khomeleni a ni ku ni sungula hi Siweya leswi ni ku na mi lava a swi onhi nchumu n'wana mani a hi vulavuleni sweswi mi nga fika Siweya hi ta ya ka vona andhaku a ni sungule hi mhaka liyeya mi nga se ni byela leyi n'we mi nga nghenela yona kumbexana mi nga ngheneli yona leyi mi ni nga vulavula hi yona kambe leyi mi a ni vulavula hi yona i ku cinciwe damu ra Middle Thaba ri va N'wamanungu se xivutiso lexi a ni mi vutisa i ku mi ngo lo wike swa mi tsakisa loko leri ra Nsami ri cinciwile ri suka ka Hudson Ntsanwisi kumbe mi ta ndla swin'wana na n'wina hi swona Botat mo byela muyingiseri wa nongonoko lowu wa Afrika wa vulavula ku tanihi activist cultural activist ya ka Gaza ni vulavule na Sivara Sundusa va ka Minga ni ku matsaka ku vito ra Ximambana ri nga twali na va ku no ku fane ku endliwa something no ku fane ku thyiwa vito ni vulavula na va vuhosi lebyikulu bya ka Gaza ku why ku nga thiwi patu leriya ra kusuka Muketsi ri ya Giyani ku va King Nghunghunyana Drive va ku yimaninyana ha ri busy hi swin'wana se loko ni vone hosi Minga va lave ku cinca bridge leriya ri ngo bridge ra Sundusa Adolf Minga ku va na technology nyana ku ri hava na title ya hosi ni twi ni tsaka loko se ni vona Botiri Khotso ni niketana a ku kula ku cinciwa stick referee ya Middle Thaba ni twi ni tsaka mara ni vi ni vutisa van'wana lava na vo va nga ti-activist ku what about Tsanwisi Dam because Tsanwisi i munhu loyi a nga tekiwa ri xidyondzeki a suka le Sovenga a ta pfuna tihosi leti a ti ri kona ku fambisa Gazankulu why ku nga vuyiseliwa se va tikomba va swi support se swi ya hi ti-process ku na nkarhi vo ngo window period ku hele period leya a yi ri ya va Gerald Twala na vo MJ Hlungwane se swi vula ku sweswi loko yi pfula futhi va thole new team ya la Limpopo hi byeleni ku hi wa mavito lama mi tsakela ku ma nga thiwa ka swilo leswi swi nga ta va swi ri swa mfumo ku nga va swiganga ku nga va titshava ku nga va mabridge ku nga va mavito ya ti-building hi ta mi tlhela wona hi mhaka ku xikolo ofisi hi na xona xa kota ku swi humelela swilo sweswo so swi ta endleka loko ku ve vaakatiko va swi lava ka lera N'wamanungu swi tsakisi ngopfu ku mi ta tsundzuka ku ka committee liya a yi rhangeliwa hi tatana Phikela
application endliwe boti niketana hi mina va ni komberi ku ni va mi vulavuleri hi endle tala swinene hi ti 12 ta n'hweti ya vu 12 2023 a ku tele a community hall ya Giyani na va masipala va tatana Mboweni va sungule ku vona ku kasi ya kota ku yi tala yi va full yi tele yi va full hi loko endla public participation hi mhaka leswi a hi vulavurisa swona vaakatiko se swi ni tsakise ngopfu loko tolweni se ni vona se ku vekeliwe na tibodo se ti ku n'wamanungu kusuka leswi a swi tsaliwe laya hambileswi lo wa mfuwethu a hi lwisa ku ri nga cinciwi ni twi swi ni tsakisa swinene no tshemba ku na loko va ta va ka Siweya va vulavula hi ta lava ku twa ku veri yini mina hi tanihi former spokesperson xa committee la yi ri kona ku khensa munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta committee hall a tata hall ku khensa hosi yin'wana na yin'wana hi ku sapota na tihosi laya leti ti nga sapota ku vito leriya ri va rona ri pasa na ku khensa committee member yin'wana na yin'wana a hi ri 17 ka committee liya hinkwaswo swivongo leswi swi nga layani lava ni va tsundzukaku vona tatana Phikela Goodman vo honorable Baloyi Michael vo Xivambu Tsako vo Msapa Baloyi vo Ximambani vo Xikaka Baloyi hinkwavo ni nge rivali na va hosi homu kambe hayi lava ku nga hosi homu boti wa hosi homu Patrick Chavalala hinkwavo vanhu lava ni lava ku siya munhu kambe team liya hinkwayo yi nga tirha swona ni ri on behalf of rixaka hikuva a ni ni xoxa nyama xa bayeti a khensa endlani sweswo na le ka mindyangu yin'wana loko va mi kombela ku na lava va nga ni holovisana va ka Nxumalo va ku ni se a na ha oxi ka Nxumalo ni oxa ka Siweya a swi nga fambelana na vuking leswi a ku ri swa ku cinca vito leri nga derogatory ri nga ra apartheid ku tiwa ka vito leri na oxa ka Nxumalo loko ku ri mi lava ku hlongoliwa ka Nxumalo a va ni hlongoli then van'wana va ta ni teka ni oxe ku oxa na oxa mawani mi leswi wa ri ka vulavuli swo mani nga lavi ku vulavula hi swona mani ku vitanela to davu ra nsami mawani hayi iko vuhlayisekani mawani a khensa swinene sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM mina ku lava ni lava ku vona sweswi i va vuhosi bya ka Ndengeza hi vona ni lava ku vona ni lava ku ta twa ku matitwele ya vo hi wahi eka mhaka leyi hi bulaka hi yona ya damu leriya ra N'wamanungu leri a ku ri Middle Letaba hi ndlela yaleyo hala ka patu ra ku ya a Elemu loko u suka a Giyani hi rindzela ku lava ku ta twa ku bona va angula va ku yini ka mhaka yeleyo hi ndlela yoleyo nokona ku ya Afrika wa vulavula namuntlha ku ri ra vuntlhanu ni tshemba ku na n'wana hikwalaho mi nga koho mi hlayisekile ku horile hala hi nga koho ku na mapapa swi vula ku xirhami se xa kha xa gongonda nyana laha na laya hi ndlela yaleyo loko na ha vulavula hi xirhami ku xa kha xa gongonda se ni tsundzuka ku ni rivele jesi ra mina le a hi ri kona Xivambu ni kombela mi ni hlamulela vona loko mi kuma nyana nkarhi kumbe a ni tshame tlhelo ka mani laya o ka Mafosi na Nyiko Store hi vo a ni tshame kusuhi na vona va ni tela na jesi leriya kambe hambiswiritano i mani sweswiwani ni twa ku va vohosi va nga va fikile ke hi kota ku bula na vona Siweya nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene swi tikomba riqingho ra ha ri la paleni a hi la ku bula na tatana Owen Siweya hi vo hi faneke hi bula na vona kambe swi tikomba muhumelerisi wa mina le swi ri kungutikeleni ku va a va kuma na n'we mi va tivaku va byeleni vito leri ri nga tshama ri vuriwa futhi la ri namuntlha ma swi tsundzuka ku siku rin'wana ku tshame ku vulavuriwa hi nkulukumba un'wana va ku nyiketani rikhotso ri vuyile futhi na namuntlha kahle i mani nyiketani rikhotso loyi i tikomba a vulavuriwa ngopfu nkulukumba loyi hi ta lava ku n'wi tiva siku rin'wana no tshemba ku va vohosi va nga n'wi katsa na vo loko vo n'wi katsa hi ta ze hi vutisa ku i mani hi ndlela yaleyo kambe swi tikomba se va ri kona hi ta bula na vona i nkulukumba Owen Siweya hi la ku bula na vona laha hi twa ku va ri yini Siweya nhlekani ayi bosete minjhani hi pfukile hi nga vona a hi pfukile na le ka vayingiseri va xitichi xa hina xa ku saseka swonghasi ni kombela mi byela vayingiseri ku hi n'wina mani hi ku un'wana ni tswalela ku a hi n'wi Owen
No, mina ni Owen Sweya ni n'wana Mbazima wa Khazamula wa Gija wa Nkavele kokwana N'wamanungu loyi vulavulaka yena namuntlha. Okay, ntshemba ta va swi twile nkulukumba luya ku hi vulavula na mani. Se a hi mi twenini va vuhosi bya ka Ndengeza mi angula mi ku yini n'wina eka ku mhaka leyi hi vulavulaka hi yona namuntlha ya ku damu leriya a ri thyiwe Middle Letaba ri nga heta malembe ri rahana mati namuntlha ri vitaniwa N'wamanungu. Tanihi va vuhosi bya ka Ndengeza mi titwa njhani? Mo ni kombisa Botpete ku damu leriyani ri nga thyiwa vito ra kokwana N'wamanungu eka siku ra ka siku ra namuntlha ku swi conceptualize. So swi na matimu makulu eka muti wa ka Siweya, ku na matimu makulu eka tiko ra ka Ndengeza hi ku angarhela. I believe vo tala or ti-historian ta swi tiva ku tiko ra ka Ndengeza ri kumiwe njhani ende ku endleke yini laha ku nga na damu namuntlha. So vanhu va ku tala va swi tiva, mara given the time ni nga mi teka through ku endleke yini swi tise ku yini, then hi kota ku vanhu va kota ku swi twisisa va basiseka eka siku ra namuntlha. Ni nga swi teka ku mi vula ku tanihi va vuhosi bya ka Siweya Matsaka hikuva vito leri ri cinciwe? Yes, ku tsaka ku na ntsako kulukumba ngopfu ko xota ku sweswi hi dlaya ndlopfu Botpete because xikomu xi vuyele mbinyini tanihileswi van'wana va rhandzaka ku swi vula. So i ntsako wukulukumba hikuva matimu they are being preserved hi ku damu leriyani leswi a ri vitanisiwa swona a swi nga represent ndhawu liya damu ri nga akiwa ka yona. Mo ni kombisa ku laha damu leriya namuntlha ku nga na xizengani lexiya a hi lwela ku xi vekeriwa ku na matimu makulu ende ma ku chavisa because hi laha mukhalabye a va tshama kona kokwana N'wamanungu. So kwalaha xizengani xi nga kona a va tshama kona. Mi ta vuya ka yeleyo hi ku na ku hi nga fambi laha mi nga ni byelangi ku kahle kokwana wa n'wina N'wamanungu i mani ku za fika la sweswi namuntlha mi teka xiboho xa ku na vito leriya ri thyiwa na damu leriya ri thyiwa vito ra vona. A hi tlheleleni ka ku swi sungule kwihi hi ku hina hi kula hi kha hi vona ku na ka le ka Ndengeza ku na Middle Letaba dam ivi n'wina tani kumbe a ni tivi hambi swi sungule hi va ndyangu swi sungule kwihi ku ze ku vonaka ku ku fanele ku va vito leri ri nga vi Middle Letaba ri va N'wamanungu? So kuna xintukulwa xa hina vito ra yena i Niketani Rikhotso. Credit must go to him. Leswi it also caught us by surprise ku maybe vakhalabya va vulavule na yena nkulukumba loyi hi ku vakhalabya ma swi tiva ku va vulavula through milorho na hi tindlela ta ku hambanahambana. So how this thing happened i ku around 2023 around vuma August September ntukulu wa hina i yini aka vakhalabya lava va nga vatukuluxidzi xa mukhalabya loyi vulavulaka yena a fika a va presentela mhaka leyi a ku vakulukumba ni na xivono xa ku damu leriya ri nga ha vitaniwi ku i Middle Letaba kumbe Sterkrivier because it represent the apartheid regime. So how about vito leriyani ni ndla application mina tanihi ntukulu ni aplayela ku damu leri ri cinciwa vito ri vitaniwa hi vito ra mukhalabye hi ku mukhalabye a va lahliwe kona laha dan'wini ende mukhalabye a va tshama kwalaha dan'wini. So swi nga leswi vakhalabye va n'wi teka va tshama hansi na vakhalabye van'wani va ka Siweya hi ku angarhela mara lava a nga ya a presenta mhaka ka vona a ku ri vatukuluxidzi va N'wamanungu hi ku a ku sale vambirhi va xinuna na wun'we wa xisati mara i ye ka lava yi 2. So va ye va n'wi chelela fole va kombela ku tindlela ta yena ti basa ende hi mpela hi xilungu leswi va swi vulaka va nge the rest is history. So na namuntlha ka vula leswi swi nga salela ndzhaku swi salele ndzhaku hina ho rhandza ku khensa ne le ka ntukulu wa hina na team leyi a tirha na yona ku va sweswi leswi swi fike emakumu a hi nga koti na ku hina van'wani hi vulavula hi swona because a swi ta endla hi nga ku ho ti praise kumbe ho ti yisa henhla kambe swi pfunile ku un'wana wa ntukulu a ya swi endla tlha swi yimela ku kondza swi fika makumu. Hi rhandza ku khensa hi n'wi hluvulela xidoko ka xivindzi lexi a nga va na xona ka rendzo rero. A hi languteni ke ka mhaka nkulu N'wamanungu ema ya ma vona kwalano se hey ya
even though I'm not carrying the mandate wa kusuka ka family ku ni fika ni vulavula hi mukhalabye mara ni pfumela ku kwala va nga ta va kha va ni yingisela va ri kona va ta pfumelelana na mina ku kokwani N'wamanungu a ku ri nhenha leyi yi nga lwela rixaka ra Vatsonga leyi namuntlha van'wani va hi yeyisaku va ku kokwani N'wamanungu a ku ri swiyini mara let me not go there. Kokwani N'wamanungu a ku ri n'wana wa kokwani Mabungwana. ene kwala mi ta ku ko hi la mhangu ngopfu fana lava kona ku swi hlangana kwihi na ku kuna Owen namuntlha loyi ni nge le ku wa Gija a nga n'wana N'wamanungu loyi vulavula ku yena N'wamanungu a nga n'wana Mabungwani wa Ntimeni wa Khashani wa Nhongeni wa Xisamisi wa Xionzi wa Mbatani na swo ka milani vulavula hi vito ra Xonzi hi ro ri nga duma. So loko hi ka hi languta ka mhaka leyi ni twa mi kha mi ku laya ku nga na damu ku na matimu kokwani wa n'wina N'wamanungu a va tshama koho mi vula yini hi ku mi vula matimu yan'wana lama mi nga hi byelaku hi damu leriya lama ma hlanganisaku N'wamanungu ku nga va ku ri wani? So in the early 1800s ka research leyi mina ni nga yi endla on my personal journey ya ku kuma information ya mukhalabye ni kuma ku in the early 1800s kokwani N'wamanungu became a prominent warrior or a leader ya tihosi ta ku tala ta Vatsonga kumbe Machangani as people might put it, laha a va tirha kun'we na Juwawa Albasini. Loko khale ha kula ku vulavuriwa ku hanci ya Juwawa loyi a ku vulavuriwa yena a ku ri yena a famba na mukhalabye. Va suke swin'we from the olden day Mozambique before ku va na ti Berlin conference ku tsemeleriwa tiko ra Africa. Va suke swin'we there and then they went further north va kha va ri ka a hunting expedition. A va hlota tindlopfu va karhi va tsemelela ti ivory letiyani ti karhi ti xavisiwa, even though today is not legal. Mara that's what happened in the early 1800s. Early 1900, there was a man called Bulala Taylor. This is the man who assassinated Kokwani N'wamanungu. He killed him right there, la ku nga na damu, kwa la ku nga na Xizengani. I think within that proximity, la Kokwani va nga fika va duvuriwa kona by this white guy who was a British missionary, loyi a ri on a mission ya ku dayetela vanhu va ntima lava a va ri a problem back in the days in nkarhi wa va Transvaal. Oh, okay. This Bulala Taylor guy a rhuma hi mabunu hi minkarhi ya swilo swa ti-Anglo-Boer War. Ana ku ri na issue ya ti-territory back in the days. So that's kumbe you khomeni kwalani sungula ni hundza hi laha hi ku loko se va dlayiwe laya ku ndleke yini ku ya mahlweni mo ri khomela tani hi sungula hi hundza hi laha. Hi famba emahlweni hi va huku lama rhangeke emahlweni. I sweswo mingisero Munghana Lonene FM le kusuhi na ku fika makumu na nongonoko lowu ni vulavula na nkulukumba Owen Siweya. Se loko ni kha ni vulavula na vona hi ndlela leyi hi levele ku hlamuseleni ku N'wamanungu i mani. Se ni mi twile mi kha mi kombisa Siweya na khensa swinene loko mi ni khomele riqingho rero ni mi twile mi kha mi kombisa timhaka ta ku ku na N'wamanungu i dlayiweriwe kwalaya ka ndhawu yaliya nyana ku nga Xizengani lexiya ivi kusuka kwalano ku ndleka yini? But yeah, so around 1980s, between 1980 1987, somewhere there, ku ve na makungu ya ku fanele ku akiwa damu laya from mfumo wa Professor Tsundzangwezi. So when they were preparing the proceedings ta ku va aka damu leriyani ku ve ku va na mhaka ya ku va appointini a contractor loyi a fanele ndla damu, everything was done, swi helerini. Se loko va yisa lava va fika lava va la ku aka damu hi laha timhaka ti nga fika ti jika kona, hi laha michini ya vona va yisa lava yi nga sungula ku tshoveleleka ku nga tirheki laha dan'wini laha. Ivi valungu lava va teka ku project va vuyela ka mani ka loyi a nga va thola ku ri ku na timhaka la, why hi kuma ku tikeriwa loko hi fake hi endla damu leri. Ivi himpela hi mhaka ku professor a ku ri munhu loyi a tiva swa xintu na maendlelo ma xintu na matiko hi ku angarhela, i kote ku a tshamisana na vuhosi bya ka Siweya. Loko va tshame hansi va ve va identify timhaka ku no man
ku na mukhalabye a nga tlela laya no ka ni nga la ku ya into details ku va swi kumise ku yini mara hi xintu va kota ku swi tiva vanhu lavakulu. So that's when va nga kuma timhaka ta ku ri no ku fanele ku susiwa mukhalabye laha dan'wini va vekiwa laha va nga fihliwa kona sweswi. Hi laha se vahisa lava va nga kota ku va aka damu leriya ri za ri ya fika makumu because amasunguleni loko va aka a ku tshoveka michini mara loko va hete ku endla ti-ritual leti va nga ti endla laha va kota ku susa masalelo ya mukhalabye va veka laha va nga kona hi laha swilo swi nga kota ku se swilo swi kota ku tshamiseka damu va ri aka hi switirhisiwa swiya swi kha swi tshoveka a va tisangi swintshwa futhi va tlhela va aka hi sweswiya. So loko moya mi endla this research ka matiko lama nga kusuhana na laha dan'wini mi tshama na vanhu lavakulu vakhalabye kumbe vakhegula mi va vutisa hi matimu ya damu leriya they will tell you a hi swilo leswi mi kumaku mi nga swi kumaku in documents mara i swilo leswi mi nga ta swi kuma ka oral history ka vanhu lavakulu swilo leswi. Kumbexani se swi vula sweswo ku siwehe mi fanele mi yimayima ku loko ku ri ku mi va kandziyisa kunene va kandziyiseni loko ku ri ku va kota ku tsala va swi tsala loko ri ku mi ri ku ndla yini ku swi tsariwa hi ti-affidavit naswo swi tsariwa ku swi vhe swi va vumbhoni lebyi byi nga ta hamba byi tirha ku va matimu lama ma nga ta va ma ri ma ximfumo hi ndlela yaleyo kambe yaleyo na khensa swinene ni vona ku nkarhi wa ni vondoka ni nga mi vutisangi ku se ndlopfu leyi ta dlayiwa rini hi ta kota ku ta hi mi hi rhamba na hina hi ta dyanyana ku hi tsakala no ndlopfu hi ta yi dlaya very soon ko va mhaka ya ku a ni sweswiwani swin'wana na swin'wanyana ku na vanhu lava nga na mavonelo ya swona ku na van'wanyani va feel threatened hi mhaka ku va damu ri cinciwini ende loko ni ndla vulavisisi bya mina ni kuma ku un'wanyana wa vanhu lava a challenge-aku mhaka ya damu leri ingaku i munhu loyi a nga aka kwalaha kokwani va tshama kona so a ni swi twisisi ku se swi vula yini mara lexi ni nga xi vulaku i ku good luck to that mukhalabye loyi a hi munhu ntsene a ku nga ri munhu ntsene na lava va n'wi lwisaku va nga swi tivi ku va n'wi lwisela yini kha ri vona because hina hi kula hi kha hi tiva leswi hi swi tivaku ende hi kula hi karhi hi twa leswi hi swi twaku hi matimu ya mukhalabye loyi swin'wana ni nge swi vuli moyeni inkomu. Khenseli siwehe khenseli swinene mi hlayiseka ku na un'wana ni rhumele vito rin'wana i ri a ku hi n'wina yena kambe i ma ni nga nghenisi mavito ya vanhu laha a hi swi tshikiseni sweswo ni khenseli swinene ku va mi kote ku va mi bula na hina nhlekani lowu. Inkomu enkulukumba Owen siwehe lava hi bula na vona kusuka ka vuhosi bya ka Ndengesa twana hungu leri na ha ku ri kumaku laha va ri ku na ku vilela ka ku na vanhu lava va nge le ku kumeni mavito ya ku va vadokodela ku ve hi ku ya hi mutsari laha ku ve a ku na ntiyiso ka mhaka yaleyo va swi vitana ti-fake doctorates se ve ri na hina ka Munghana Lonene FM hi hehliwa ku ha swi hi ya na swo mahlweni hi vulavula hi swona se hi la ku ta ku hi kota ku bula hi yona mhaka leyi hi mvulu hi ku hambi ku ri dokodela Maluleke va le University ya Afrika-Dzonga va tshame va ni hlamula hi swona sweswo leswi va ku mara mhaka leyi ya ku munhu a dyondza a tsala hinkwaswo i va hetelela a va dokodela a ya fananisiwa na Botmogi kumbe mina Khalanga hi va dokodela hi mhaka ku un'wana munhu i teke xiboho xo hi vitana ku hi va dokodela swi vula yini se se i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta vulavula hi swona hi Musumbunuku mingisero wa mina ku endleka yini ku ya mahlweni mhaka yeleyo ma vo mhaka ko kambe a hi gimeteni hi ti-voice note leti mi nga ni rhumela tona hi nga si fika makumu na nongonoko lowu un'wana muyingiseri loko a vulavula na hina hi voice note u te Botpet Mpukeli hayi Pukeli Botpet kusuka January fika December kompena ku mfumo i mfumo njhani ka wu nga cukubyeriwa loko fika nkarhi wa ku canvassa swa tivhoti va ta hi ku tsutsuma a va ha vuyi ka muganga na kwala swa hi nga mi tshembisa swona hi endlile Botpet ni tshama hala ka n'wadzekudzeko a ni tivi ku hi tshembisiwe ka ngani patu
anti wisa nsuka nga ni swilo loko a patu ri le ku teni xiponto xi le ku teni lemba ta vekela tibodo xiponto xi ku teni 1 2 3 bodo tekiwi va xiponto xi nga kona last va hi tshembise ku hi nyika 39 kilometers sweswo ave vandla 5 leyi nga ta yima ka Mavalani se loko va hi nyika 5 yaleyo letin'wana tikhilomitara ti ya kwihi both party ka ha na problem a ku nge lungu nchumu mara ku ha problem ya nchumu loko va ku tikhilomitara letin'wana ti a ni va kha va mi byela ku ku endleka yini tikhilomitara letin'wana va tlhe va vula ku mpimanyeto a wu famba kahle se swi nga leswi hi ta va hi kha hi famba hi 5 wa tikhilomitara hi ndlela yaleyo kasi a hi swona swa ku vana va munhu va tsemelana nhloko ya njiya kumbe se mi lava ku endla sweswiya swa ku vana va njiya va tsemelana nhloko va tsemelana munhu nongonoko lowu a humelerisiwe hi tinyiko Morgan Xivambu mina ni khalanga Pet Mathebula a hi hlangane na nongonoko lowu nakambe hi Musumbhunuku ni ta va ni kha ku tisela wona thwi kusuka a Giyani mi va na siku lerinene mi tiphina ku dzumba na mina wa landzela hi rito ra Mchangani handle ka sweswo siku ra n'wina rivele rinene bongi n'wana Timaluleke hi loyi na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya bongi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala Kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela mahungu eka SABC